evangelist Dine Asamoah say a year tons palias case tons are won't me and foul tons and domino. Now in the parkram, walk out tons so Eddie Adome a year evangelist Dine Asamoah. Best so be like your attention TV no was subscribe about attention TV no sign so. I like your mayen and nidima. Beef will be a yako so. Yenim say, Yama Miss Cecilia Marfo, and nay evangelist Dine Asamoah woman temono. And sheda engosa and coming say ja asomfo mienu amunyina mu adwuma no ma amodwumu de se mo bonyankopa henie no dawuro ama ebi mu asakra ba no nenso sankrofo mienu e omunyina so ya adwumtofo wo muntem enta engo kakra eye evangelist Dine Asamoah tenase na nansen ya papa prophet ojaba ne ho nsamsam ye ba ye evangelist edem ne kakra na se otwabo ojaba kakra eno nam so eye sistemafo so ehun ye no wono so se hwan na ye bone da ai David bone ben na 1 year na me say eye Cecilia Marfo no wode ne ntoma akobo prophet wo jaba ano we nam so ma Cecilia be ka tonsa kese pa wo se wode dome wo ma etiti eye radio achi ekeka nsembone efa eye prophet wo jaba ho no entokwa we wo ho manu so miswa won se ma mefo mienu na ekoma ye hwe nwumra toka ne tofie mame we ya de enye nko a eti anyame adwuma meka opa abeje wo ka ma obi ho ayi obi ehi ma set and depression nipa na sa kwa poto wi ase kwase asam ya na no me hwese Cecilia Marfo abetena ho a oyire ne ho enne makuri makara hwe media tonso ntumi ndome mi ho la dima duri illa masuri illa usika taita. You don't know what you're doing. La time duria ndome da unim tonso ya de bo edome bonsam dome nipa dia bode wama wukuna so de frifie ho no na on dome sa atumi na wukun sambra back uni se onsa na wudi show bi so na ya ka no ebe nfe ni ebe to bonso no ebe buru sa nipa ne dia no so ufiri tutu fam den krofo CDC sha osaba ya nko na odin be pie no onsa timi apie afi kura na ekodan enti mu a ai na bi beto ebi beto mi aminim se bi betima to me by adomnenti onyame bejema firim amen na ye ya tra sane ma na de ya kase pa me se wo de eno ane sa ye dai ene ne nante no kure ene de ai tinim mo amoya na bonsam ne so me hwe ye na bonsam ene papa edurubra bi a wa konno ne wa dwene a wo de ye adwuma no wo de ye sa de a de bia abonefo ni begu anim ase de bia obegu anim ase ena wo Dine Asamoah ebre bia obi a menam twitwaje o he opa toka mame toka ne tofie mame wo ya de enye nko a eti anyame adwuma meka opa abeje wo ka kokko busa minu abe ma doctor kwakuoti kokko busa no wo se evangelist wo de wo prempren na mama ne je wo eni minu anu ma atwa ne ho ahia nyina wo se wo prempren na mama ne je wo Proverbs chapter 23 verse 23 ka sema ho mo amudi nkrofo achi na samudi binu machi na o ma bibi kakra bi a wo nyame de wakodi na chi se wo ya de bi a nya ye den ka ka sa nipa no aka megum ka hu ni se onsa na wudi show bi so na ya ka no ebe nfe ni ebe to bonso no ebe buru sa nipa ne de no so me biri nyankopon me jini bi bebre wase bi no so ya mera yenhwem wo mfiri kyene mu yenhwem wo mfiri kyene mu yenhwem wo mfiri kyene mu eti kyene mu asame ne yeye oni ai mo obi ho ayi obi ehi ma set and depression nipa na sa kwa poto wi ase kwase asam la dima duri illa masuri illa usika taita. You don't know what you're doing. La time duria when wa pabone when wa pesa bone ba na brabom when ya peche mu akọ ma dima duri illa usa we don't be remombi wanu na wo wa mame wo wa no kakaka but wo enche awurade be yi utu akonya la dima. I believe God. Eya mi nyame ka nyame di kire mi o mi nkada ne wa mi sitia no nipa bi nyame to be pantene mame ne nyame apante na mame o social media. I don't talk no ma catch obi sense I need pass message we say na satan e proto no mi nka njira wo esa se nya ba TikTok so a o eya ya me nyankopon ni tumi ne na ho odene no enya dwuma ye ni enyum no ne ya ho odene na ye frisi ya ho odene no so no eno an ye be fa se ye but ye gya nyankopon ye gya nyankopon
Yeah, nano me hose. Cecilia Marfo abetena ho a o yire ne ho ene makuri makara hwe media tonsun to me ndome mi ho me ade amapa ho ne sofo bia ene wakasa ade ne ye nokore odome emfa ade ne ye nokore nko ana wo ka odome wa endome da unim tonso ye de bo edome bonsam domi nipa dia body wama wukuna so de free ho no na on domi sa to mi na wukun sambra back media wunya ready a na me mfa nwada so opesa wo trend wo ho a wa pe obibi na ba meka chirechirem kanokure Proverbs chapter 23 verse 20 kenka wansa na me maka James Proverbs chapter 23 verse 23 and any buy truth and do not sell it, buy wisdom, instruction and understanding. What's the saying? Buy truth and do not sell it, buy wisdom, instruction and understanding, buy truth. I say ya day tonokure na menton timu amwa man krofo di o musika atomo nokure a mun mo atomo nokura man krofo no me menye sa nkrofo ni bia menye sa nkrofo ni bi lawyers binum nkrofo di o musika atomo nokure judges binum nkrofo di o musika atomo nokure ahemfo binum nkrofo di o musika atomo nokure asofo binum nkrofo di o musika atomo nokure tinokure pa esasa waka no onka sofu nim se maya o wa sori we onim abraba wo bo nim suban a wonam mu ennim niama a oye nanso na adwene ne se o ka no kure kire man na ne collection so beti obi an kan se sika nye sika de ne de ya de nyina sika ye pa na mum tonokure menton tonokure abai mu mpanifo binom wo ma ton wo no kure onim se wo ka no kure and position be free nensa said the asofo binom nim se man ya braba wo de tia sori mu nye nanso wo boa no wona ma no da bia ofuwa ne ka ma no a wo ti mu kura no wo no na atama no ntino so wo be ka no kure say will be a year so for binimwa or Nina say pa can say the no preaching assassin because nipa be a bana sorry on the financing untino I didn't sacrasem say on kanda but yes say nipa na nyamede ne ba wakwan na obo usikasemono e purpose. He came to your life to purpose. He came to your life for the purpose. So no didn't seek a babo now so de nyame asem no adane ebe dane no aboa no no watimi agina yie no watimi akọ anyina che aye den wa sori nim ama sa da bia wo sofo so nko sresrade enso ne wa masikani no e de ni sika ton no kure ba me dan Asamoah de Emma Sosa. Enkrofo bebre na ase eye Cecilia Marfo prophet Jaba wa mano kakra atafre ai na nka wo hwemu pa dia na eye prophet Jaba ye no enyenyenyenye nanso na se hu so na nanam so dem no wa nane godu no kakra ma no enu ntina eye evangelist dan Asamoah na eka wose ya nane kakra ma Cecilia Marfo enti won kana nantum na wo tonso no entimen no meno ma yehwe no mra ana ya hwe dada me da asese wo twen akuantwa akra